من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتخيط الجرح ان انت ما تتشكش بالابره، لان الشخص اللي انت بتخيطه ممكن يبقى عنده هيباتيتس بي او اتش اي في، ولو اتشكيت ممكن العدوى اللي عنده تتنقل لك. انا اقول لك ازاي تحمي نفسك من ان انت تتشك بالابره وانت بتخيط. اول حاجه المفروض ان الاحسن ان يبقى معاك جفت وانت بتشتغل، عشان بتمسك بيه طرف الجرح بالمنظر ده وبتدخل. لو انا معيش جفت بلاش تعمل بايدك الحركه دي، يعني بلاش تعمل الحركه بتاعت الجفت بصبعك كده وبعد كده تدخل. تاني حاجه لما تيجي تدخل في الجرح تيجي تطلع الناحيه التانيه، بلاش لو لقيت ان الجلد ناشف وان الابره مش راضيه تطلع تقوم جاي عامل سبورت بايدك كده عشان تطلع، لان في اللحظه دي ممكن الابره تشكك. طيب تعمل ايه؟ تقوم جاي سايب، تقوم جاي ماسكها من بعيد شويه بحيث ان الرينج اوف موشن بتاع الابره يزيد، وتقوم جاي مكمل الحركه دي. بعد ما الابره طلعت من الناحيه التانيه بلاش تمسك الابره بايدك وتشدها. لو معاك جفت بتشدها بالجفت، لو مش معاك جفت بتشدها